as ethnic tensions lies. www.africanintelligence.com. Tugaruke ku mabuye y'agaciro. Petero Nkurunziza afashijwe n'abafaransa bisungaye n'abarusiya biciye muri Afrika y'Epfo ya Mandela, nayo yari irimo ifitemo inyungu zayo muri Musongati, yagombaga kugabira bamwimitse. Gusa uyu mugabo nk'uko abahanga muri politike y'u Burundi babihamya, bavuga ko ari we urimo gukora amakosa menshi mu kugabanya ibifi binini umutungo wa Nikel byifitiye mu Burundi. Tariki ya 14 Kamena umwaka wa 2007, Petero Nkurunziza mu izina rya leta ye yasheshe amasezerano na Endova Resources, abashinja kuba barakerewe mu kubyaza umusaruro ibirombe bagabiwe. Umuyobozi wa Argos Inc. ariwe ba nyiri Endova bwana Peter Riod yahise asohora itangazo asobanura ko nyuma yo kwiga ku miterere ya Musongati, gusiza no gushaka hava umuriro w'amashanyarazi wa megawati 800, Endova yari imaze gufata umwenda wa miliyoni 230 z'amapawundi ngo ucukure. Kuba rero leta y'u Burundi ishesha amasezerano nta nteguza ngo byafashwe nko gusuzugura Australia, Amerika na Canada bafatanyaga muri urwo rugamba. Endova yareze leta y'u Burundi mu nkiko z'Ubufaransa ihagarariwe n'ababuranyi bo muri Amerika. Urukiko rwanzuye ko mu masezerano hagati y'impande zombi nta hagaragara itariki ntarengwa yo gusoza ubucukuzi. Leta y'u Burundi yaratsinzwe ariko irajurira muri 2012. Magingaya ntiharumvwa ubujurire. Iki kigafatwa nka bombe yaterwa leta y'u Burundi igihe icyo ari cyo cyose, kuko Endova Resources iburana indishyi za miliyari 5.6 z'amapawundi. Ibi ngibi ngo Perezida Petero Nkurunziza byumva neza mu rugamba rwo gushaka uko ibifi binini byose byakwibona mu bucukuzi bwa Nikel, bityo amahoro agataha. Mu kuboza kwa 2009, leta ya Petero Nkurunziza yashyize ubucukuzi bwa Nikel mu biganza bya Samancor Chrome, sosiyete y'Abanyafurika y'Epfo. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa samancor.com, kugeza muri 2005 iyi sosiyete yari igizwe n'abanyamigabane babiri, BHP Billiton y'Abanya-Australia n'Abongereza bari bafite 60%, ndetse na Anglo American y'Abongereza n'Abanyamerika bari bafite 40%. Muri 2005 aba banyamigabane bayigurishije kuri sosiyete ya Kerimas. Mu mwaka wa 2009, International Mineral Resources IMR iba mu Suisse yaguze 70% bya Samancor Limited, naho 30% asigara mu biganza bya Samancor Chrome Holdings. Tugarutse kuri iyo IMR, ni sosiyete y'ubucukuzi igizwe n'abaherwe batatu, aribo Alexander Mashkevich ufite ubwenegihugu bwa Israeli. Uyu mugabo asaze ku giti cye yifitiye sosiyete Alferon Management icukura amabuye muri Zambia, RDC, Indonesia, Kosovo no mu Burusiya. Uyu ni umuherwe nimero ya 287 ku isi nzima. Uwa kabiri ni Patok Chodiev, umunyakazakistan wibera Londres, nimero ya 245 mu bakire ku isi, ufite ubwenegihugu bw'Ubirigi kandi wize mu Burusiya. Uwa gatatu ni Arjan Ibragimov, nawe wo muri Kazakhstan, nimero ya 342 mu bakire ku isi. Aba bagabo batatu ngaho uzababona uzamenye ko barengera inyungu z'Uburusiya n'ibihugu bike by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubusuwisi n'Ububirigi. Aba baherwe batatu bafite sosiyete yitwa Eurasian Natural Resources Corporation, bazwiho kwitwa Rotrio. Bakaba bahanga mu kunyunyuza ubutunzi karemano bw'isi ku nyungu z'Abanyaburayi n'ibihugu bike muri Aziya. Abo bagabo ni hake cyane utazahabasanga muri Afrika, aho bafite imbaho, petrole, amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere. Bazwiho guhora mu manza ku isi yose no kwica amategeko nkana, amahugu ya hato na hato no kunyereza abantu babangamira inyungu zaho bakorera ubucuruzi. Bahora mu manza ntibatsindwa ngo bakatirwe. Mu gutanga isoko ryo gucukura amabuye kuri Samancor, Petero Nkurunziza yari yambuye umugata Abanyakanada, Australia, Abanyamerika n'Abongereza, awutamuka Abarusiya, Ababirigi, Abafaransa, Abanyafurika y'Epfo. Ikinyamakuru Mail Guardian cyo muri Afrika y'Epfo muri 2011 cyanditse ko mu ruzinduko rwa 2011 Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yagiriye mu Burundi yaraje gukemura amaganya ya murumuna we Petero Nkurunziza wamubwiraga ko kuva muri 2009 yagenera Samancor ubucukuzi bwa Nikel kwa Obama batamuha amahoro. Zuma ngo yagiriye inama murumuna we Nkurunziza ko yasiba izina Samancor mu bucukuzi bwa Nikel, ariko ibikorwa byayo bigakomeza. Muri 2013 kuwa 18 z'ukwa 10, Petero Nkurunziza yatoreshe itegeko nimero 100/454 riha Perezidansi y'u Burundi ububasha buziguye bwo kugena uwahabwa amabuye y'agaciro n'amasoko ashingiye kuri yo. Kuwa 3 Kamena 2014, ashingiye ku itegeko yatoresheje mu nteko, Petero Nkurunziza yagabiye sosiyete ya BMM, Burundi Mining Metallurgy International Limited, imirimo yose irebana n'ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bwa Nikel ya Musongati. Ubutaha tuzareba icyo iyo BMM ihatse. Arakoze cyane Jado Castar kudusesengurira impamvu zitera imvururu aho mu gihugu cy'u Burundi. Ni nawe tugejeje ku musozo w'amakuru yacu, ariko mbibutse ko Flavia Pasieli wari umuyobozi wungirije